oku omuriche gegwa kugeza ko okutwereza cishani okucemerire na kugira ngo tuzagumiza abaturugambana na ba reporters abandi binji batari bamwe na bamwe barikugeza ho kutushoborora kandi okutugambira okubyemerire ntuguma tubatunga batari bamwe na bamwe kunka maybe the warning that I can give, because I hear in Chegegwa people are already celebrating na batangiye kujaguza abangambira abantu bavuga pici bakutekateka ngo ya candidate already yarabiremu reka tugereze amuheraho abituru kwata babase kubana baranjira ubururobo rero bundi tubase kubana bo twatana ku celebrate ubuno basa kwa celebrating kandi ushange maybe empowering session ndi je tamanya ngasho mugombore ndi je tamanya ushanga umuntu yakutera hands down kandi wa celebrating ngere kandi ushanga ati which might actually also fuel utabankona no kurwana ebe yakubasa kuba birungi. For now though hadacika nkezi nkananisha teza ningo muri shamwenda rekanyoka cutwiz kache slightly rero ngaruke tukujana nundi jo muntu outwaganira nawe omo muri ba reporters bitu arakutugambira ebyange bindi nabyo okubyemerire rero tukugezaho okurebeka ngutagumiza muntu kumanyisa ndukwereza information omu myanya itari yemwe nemwe aho Regent TV West. Hata chiro kurango kundi abo kubantu bara eshabusha kaburijo twakweta busikibwa muheru omurembo mbarara wakarebera bina tunyar statike executive twine Yuleka band nabanda beshongo zabo kuchamura no tairambusha rera kaskikita ka muheru kaboru wakatane bina bitano ahari kanuzire omurugazi mbarara over to the Valley Music, Engineer Jovan, Simba Jike, n'abandi binja barakuchamure. Rero manye twargayo, twejumbira mu chai kacheka, omukiniro, mirakongere, ni party after party, bishagishirwe. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda tubahereza tusimbira amakanda omurubuga rwa Hoima rwa Magita I just wanna see you smile Paramount we got Tamuti Kumino mukanga katonyeze mwenda kabalega fama imanzi yawe Nehinda Right, yebare ogaraka katwegitaho hano ya hari TV West tuyakashoze Boma niho turiyo tukuhereza aho twineza drone zitu na za kamera zitu n'abantu bito mu myanya itari kushana itari yemwe nemwe aho bari bagezeho kufollowinga nigashikuratereza obururu obweno bugendo misho obururu obwa NRM
karura kari karura kabona konka of course nukoreka mwagana mahisa nyungu agakarura kabona kuturabe twine omukwezi actually omwaka guru kwija ogwenka 2026 turi side za Chegegwa n'abanyenzire ngutware side za Lyantonde akori Lyantonde nayo ine dynamics zayo hazo mwami go kureba screen we omunyamakuru witu oturukweta Sunday K William yasiboko atwenagezaho okureba okutunga ibintu bitari muri ku mayicane cebembi echemerire omudisiti ya Lyantonde. Sunday K William yabere kunyegitaho. So far, what can you tell us what's on the ground? So obu kanije mwati baje mwenoko obururu mu Lyantonde inoko bitaru kugenda je nubare bahereze kutera actually bahereze emyanya yone yitwa hikamwe n'indiho bahereze konka haruhakazibu ba agents abarukukanga mukaga ahabwa town council za polling stations zirimo zibikizana n'ibiro n'abatatayininga aha forms zabo abo kugira ngo boko entere y'akaruro yibareba barebe tabonera kandi hesimbira abantu bana ahabwa district age ahabwa entebera bakaya n'entebe yo bwa chairman RP5 bari muna chairman ushangirweho Mahangi Fred bari ho munyamakuru hari kumanywa tukamarwa Kerofas hariho Pole Burbaranga kandi hariho na mwami Demanda ali bona nibahaya n'entebe konka okugiro kubyandi bigenda abantu ba inabatera barugaho batine shonga konka na munonga aha town council runa na mwanya bwa kweta chapuza because ekochi si nareba batikirizana nebyarugamu kandi bo abinji bayanga no kusayininga bagira ngo ite turukwetenga kusayiningira bitasima ataho hotel eshonge yatuma batikirizana na n'ubururu bwaterwa neha ezba kuhereza ngo hine abatere mirundi ebiri ngo kuyana abayinara impango ningwa ati bamara kutera bamara kubarara ine yabanza rero abantu betorora bazahaya kabiri konka abo polisi bajango bakorogwa bitaro bushonga taro tubareba ho kavuye kona kandi bo bariya bono bajangwe nshongereho uhakiri wamateka bwije bwabare bwaramure yes ekindi kituma bwacerwa hatiya nashira district headquarters aibateka teka kuvarra bwona konka hakiriho myanya miringo abo kugira ngo Lyantonde ina amakagaba gabarisa bigagiye tambikira hari ati nko kuruga cyo kurebera nko kuruga kabingo ahasharo na Sembabure na yene Lyantonde okuza kwika town ya district Lyantonde na cyo kitwaresha nk'ibiri ishatu kubaraze kwesotinga mwe numbugufu niho twahikaho kandi tubaka tandikire kubara ukanubura bwatirwa kugira makuru agarukuretwa mu nshonda zona umugomborera mukaga na town council ibiri. Sunday K William omu district ezindi na nabanda bitwagamba nabo eshonga ya register yabane bateganisa abokuba kinabane bagira ngo gutari mu register ogutashemeye kutera karuru nangwa hine nabanda bakugira ngo aba overwhelmed na nebinde birinkebyo okweje shonga nayo hine oku yahendera yebembire zinde zatuma abantu baenda kwetumbita. Yes izo nazire abanshonga nkibi ahibane bagira ngo kucya kubire nkibasika buryo mwaka abandi zarabo mu rugero konka kandi umukuru wo mu rugero tom hinabiza bacerirwe ziriyo ziri shahanki 5 kandi bari kwenda kutandika kutera shamukaga hatoshanga batine kagishako kurabo mu rugero tabingi na nyecho haye kinayirebera ana just cyare mesabingi cyatuma bingi batikirizana nebyarugama ntaka kwerekero okagenda ombe kwatirina nebyo kwerinda abo kuba abantu babarisa ko babagire kurwana n'abarwana obutakano bukuka konka hinakawa warebire abyo kwerinda aho bari bakambikire bari abanda bakura ba do you have any intelligence about that? Namazima abyo kwerinda ninda no kuba hunyemerira hako nanga ha district headquarters habo byo kwerinda batari hansi ya 50 torire inshonga zone no mukasheshe ho na nagambira ho na mugaga henbe DGP abwa Lyantonde yari yagize ngutari mushonga abantu bamutera amasemo ngo kwaje cyaba ayishikiraye kandi abatari mushonga kandi kwa kwimukira
kero nikahizo bundi kija bwanyuma konka sofa ahatari ushonga hagati harubajwe byo kwerinda Sandeke William Rekambe nkorekire kunda tunja kandi kire ntugaruka nturebana kandi na emboze ino tuhandikira agacincwire duza kudishemera ubwire ku right. Thank you so much Sandeke William umunyamakuru witu okuruga omuri Lyantonde kora butacengaje no kugira ngo nese kuturamu abantu babarisa haza bari sparsely populated nangashibe naganagire nyingi za farms azabantu bari kurisizamu so ubundi dynamics zayo tuzikashana ningashibe yayo tebekashana na nebya district nkendijo aho kushanga akaruru kayo nukagenda omesho umunywana wanje Gideon Senyomo yabachiyo nagumizamu nawe okuza omundijo myanya etari emwe probably kwikariza polling stations zisazimwe zimwe arugambaho nabamo mu bantu abaika aha polling stations zazingashi emyanya yo kutera hakaruru etari emwe na nemwe nduza kumweyongezaho omumisho aho obutiri kugenda omisho konka kandi nabwene chikuru kugira ngo manye ngu akarura n'ekintu kikuru munonga. It is very important abo kuba ntureberaho ningashi tubariraho kureba if actually people are going to participate in the general elections zingashi okutera obururu bwabona okukuza kubaho umukwezi okuza kubaho umwaka gori kwija. Now from what we know akarura kawire abo binte byabiremo byashobere ka affecting turn up ningashi katuma echaba hwerizoba abantu kuba bace abaza kutera karuru abo kugira ngo byabiriho nyima n'ibintu bitarashemeze abantu bitarashemeze misho gabo na n'ibintu evabire nibakora so echo nchikoreka ngo notekwa kuguma or very vigilant aho rukubori kandi security yawe yonko muntu erebicengo ry'umuntu ori omuntu omwerize munonga. Now Gideon Senyomo joins mazina turi aho murembo mbara ejini taxi park echabo mwanyogu akaruru ngo kutwarwa kuriya omu Kisenyi kuriya hansi na no mwanyogu akaruru tukakatirwe ekiriyo mwanyogu ni reinforcement haro abarizwa businja abantu baburijo kandi ahaba bariyo benda kutatanisa paka yona akureba ngo akaruru kata akaruru ko ka oburo bwabanza nko kucyawa kirikuriya oburo bwabanza arengorwa aba city councillors na lady councillors abashija na raka mainstream obo bwaterwa konko mwanyogo twantu yasakwirira side edge bari bageza kubinga abo bona bari mwanyogo nibagida ngo okutatanisa abantu bona bari side ya hansi ntureba UPDF eri standby bebembirwe aba barikuriya kano mwanyogo police echo yo noreba echo noreba bari awuri mu bizimbe ahiguru bayo neberorera kureba neki wanji akaruna kakachebezi neche cyaba kurwo mukasheshe cyaba kurwo mukasese na nimbireba na tankanya mcyobora na rgayo na za muzigiti madarasa na mbaspakom mbaspakom baromba tubuzabuza akaruko mbatubuzabuza mbenda kutanga mbarombaga kubusomo mwatire twabutera yo waterroha kachebezi no ndakorere kimwe bembeze kachebezi nyota kambinga gamuhanda byona bitekate kubyabantu obakonja kutatanse myanya tari mwe nemwe nyonja kwisi yo muri wa TV West echo mwanyogu wori mwanyogu utakumanya kwisaje no kujya nyongeza kwisa kongati agasozo za tiro kanisa zingisha tinitano enshonga no kutatansa abantu mwanyogu omwanyogu akaruru ko bwa meya na munonga arengo Rwa City entebe erikwendo abantu mushanju akakoti kakatirwe zabashazinga ishazo zageza kuba bayishayezi akaruka shime kwa kayitire kuriya atare center na munonga bongere kwija karanja konkawa polling station age ni multisel polling station eri rwagati ye town nyenda tunge na munonga bamwe umuri ababebembere mesho umurimo go kuteza karuru batugambere bo okuruga kasheshe nese abo benyine batugambere over kambinji ori ano also operation na munonga ayibembere mu shonge squad no kutatansa abantu ogunwa wari kwebembera FFU yansi cyawe agambye nti ndesa abantu okuva mu Kisenyi baje bakube emigo ngera tukirize sobola bikiriza ku TV West amanyago nese Faruku Matovu live mu taxi park byansi atugambye nti alesa abantu okuva mu Kisenyi baje bakuba abantu emigo n'olwecha akaruba bakayimiriza egali cheki alese bayibo mu Kisenyi sibaite gali yaleta abantu akakoba kuruga Nyakizi kuva watari wakakoba tera karuru
kae omutisero mutisero tayina abantu bona niko kavuya kabo twara abantu nibaza kufa twasara karuru tukemereze haura gotova nyakizi gotova kakoba bona bari kutera karuru omutisero mutawuni wachenga bakuzera kachebezi wachenga akaru twasaro kakole ki kemerere ezo nzoshonga z'abantu aroma myogo aroma myogo ensonga kuri kakasheshe nturebo kwasira misho kwa stage niboro ejo cyo noreba ejo ntiya gasi ya tutabukira abayi bakacebezi ba leto rutaro aha kandi to tujya mirembe timu sezi ensonga nakaruru twantuza kuri ati nemutayi witu twantuga udagatagamba ensonga amazina gawe banyeta mbasagasi bakaruza turano mu taxi park abantu abakacebezi abantu binji munonga bari mo kubara abakacebezi tibati abakacebezi abamurari bena bakuru bukoryo bwo ngo ebyo nebigambo byabo twebari mwaga kogera ensonga neha nyo bagenza karuru kakagenzereje konga pa kati kumanya kare ngambira kachera kwa kamera kachebezi asingo bururu konka bamurarine benda kwiba bururu ezo ensonga etitira mwanyogu no konja kutata nsaba akwa tontureba abalinzi bobusinje aside area tontureba abalinzi bobusinje aside area ensonga ne kwate nakaruru side no balinzi bobusinje banza kutera gasisha 5 okurebangu akarura akabanja kutera na mnonga twenda turonde abine kuteza akarura akabonje kutugambera ensonga bwacha akarura katika kwenda kuterwa katungena mnonga bateza abakurura icyo kuteza akaruru omwanyogu nko cyabakuriya omutsenya babari nito ihangwe naresha nkibire nyuma operation yabera kuriya niyo yenyine yashiko mwanyogo akwa ntureba still nabwe osi station na mnonga bwambara stadium DPC abwambara site na wariaha ntureba na UPDF obebembere brigade no bayitiro mwanyogo okureba ngo akaruru katerwa ombuteka enshonga ne akaruru twatungana cha person wa tax park twine twatunga msanyenda tugano na RCC Asi tu live TV West dese bigambo bibira ku bantu mayenwe akwatne byo kweri natantu gamana RCC ndo tugamana no muntorwe neki ekiro omwanyu na mnongo muri wa TV West hajira haburubuteka ubuteka bwaba buke mwe ningira ngo akaru tuje ku twaza kureba bikiri kwataho twaorganizing izo berine na mnongo abantu bagira baburubuteka okay umutana gambo buteka na mnongo muri wa TV West amanye tyo atwarikiye hata abantu abarukutera tubari ya mbyaye ne rugoko ijeta home tubakugendera ha register hala ogwe na RCC na mnonga kutwara icyange nani ngamba RCC ogwe n'umujecho wa president abwe chekeki twantugamba twine haji na weka tweze bigambo bibiri bishatu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ensonga ezaguma itwenka abanyambara twagira obushasi bwingi munonge biture Kampala nguno baganga bageto batahira batera abaronzi bona babamaraho mwekitwenka abanyambara tusaba president Museveni ruyare abantu basise ba mafia benda kusise kibina cyawo cya movement kandi tukunda movement munonga mureke kurwanisa amazima mwikiriza abantu bahereze chance barondo mutegeko bakuronda nece cyabaho cyenyine ganga yatusanga line ya Kachebeze ryo murayini barumba tera karuru ruyare line zazinkita ninga mukaga yatahira yakanga abantu bona abantu bahashana bya Kachebeze babihendagura ubwo tubwo buringaniza bwa movement itkurwanira president Museveni mwikirize abantu mbaye chance ebisane byona babihendagura reka tugamba amazima gatwindura ababusinje security please twatusaba security RDC akembera wano jireba uinamatsiko go kuja kutera karunari mbwenu akabika gambwa rakarebe mwendi kakagambe nyo warya gurawundi eje sakwara byaro abaronzi bo runana eje shani ndeba abaronzi 200 ruyare wambuzo tumururede kujangwa karuka terwa misho nikaterwa konga tubaso butafuna ekinde kitwa abantu wenda
amazina ndi Hassan Rule ningo bakumanya Mr Vibe wa Western Region ogo ni Mr Vibe arurembo rambara nyenda tonje na munonga tunge ogwe arakurire kuteza karuraka apo tata mtunje katunga chanche nyine obo ntakusibize yo hine una areba bwa tag no matag abantu bine bijwaro bitari mwe namwe mukamanje assalamu alaikum nindeba ogun electoral official na munongo that means ogu na manye cyaba kurgo mukasheshe na munongo go muri wa TVS mugambere ukuruga kasheshe na neji cyane n'iki kiri mu mwanyuko karewe bare munonga ekira haha tanki n'amazina n'ikitensa cyawe amazina ni Prince Rizwan ni presiding officer wegisere akaruko rwo mukasese kagumire karumva virus ya mani kayanga abantu baba binji bantu bareta sales nyingi kuruga heru okuruga hanso omukisenyi za Mandera bona bagazaringa so akaruruka abumva virus nyingi twasara mutu akasazamo arengo cyakwa tumanya twino bururu aba city councilors twino wa main twine na hariya White House nikaruruka cyakata nakata akatatiro nkoka ori musobururu wena tutwabute kutwamara kusoma registers tatufutande ko bw'abakazi tuzabwa abo bakansara babasiza tuzabwa division mayors na road mayors but finally twatera ko twamara kusoma registers abahagize baba road mayors nibo bazo marayini twasara mutubako tubaje baterere bayanga so virus zatandikira up to now amazina ni Prince Rizwan presiding officer wa Mutse ogwe nomwe ari abo abine kuteza karuka tungo ndijo ndibasa kutekateka ngutu n'abandi nayo katumutunge ondijo amazina gawe nandukuruga kashe amazina Soweidi Hassan the presiding officer wa Surveyor Safe yes inshonga yabaha nyo akarutu akatezaje by the way musero yanje chonka kutaiza kutera ogwo koligi wanje yanterese mungo abaha akavuyo so muyambe muize mu he backup so kwina ikaha yanjira ngo akaruru okuba twine guidelines zitukugenderaho so twatwine kubaza kuteza akabakazi aba city councilors kandi embere yaberia hababa abahagiza ababija bayanga nibenda babanze batera ba city mayor so ati okuwakusiko muguha kwabaho aba guidelines zibakuba batire yayanga so akavuyo nuko hakatandikira yaza kureba yashanga ati ne security kumara niko kusaraho akatera masimu security ekeyongera violence yagumizamu apto kugira ngo akaruru bakashazemu until further notice akaruru kashazwemu until further notice turinka polling station budget mutisel umurembo rwagati wano manyo rembo rwagati ejini tax park imwe abakutamburenje no ningwa nkai twatunga mu gisho mwanyogu ati aba RCC baba babiri twagitwa Robert Kanuso gumwe senior RCC na munonga abwicangeki na munonga nshonga nyinda no tumuje tumwakira washanga akaruru akakumanyana ko kata kaba ko mutano kutira kuriya twatune RCC somwa ati atwagitwa ba RCC babiri abajusha ba president akaruraka naka NRM chairman w'ikibina cha NRM no president w'ihanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni nukutwakira katutunge Jessica brief kake kurwo mu security tunga amazina gabo bonje kutereza ejo ni briefing ya security bari bonja ku briefing na mnonga ba RCC bonje kumanya nece kije no muru akuba karuraka na kekemwe na ka family emwe okureba ngo bari bagamba security eriyo mwanyogo na ku reinforcinga no gukora decision akaruruka terwe na katakaterwa amazina gawe warganka ikani uja kora cyo mwanyogo Niza kurotera karuruka. Ni myaka engaye? Imyaka 18. Imyaka 18? Ukazarwa mwakashi? Ezo nizimwanshonga eziro mwanyoga karuraka nyenja kwisya kari arengoro asere washanga umuntu emyaka eji yagamba ine myaka 18 akaruraka kino kuterwa yes emyaka 18 garka yikonka wano mureba myaka jeye timuma akwatinye na muzire konka nuko yagamba okushamno kwawe Mkamanje nindaba uyira hii nyichuka nakungambira munonga amazina gawe no ndakungambira amazina ndi turnawo James kandi ndi driver hano Mbarara Chegegwa nani shabangu kuruga kasheshe tukutera karuraka bakadi netibikirizane bikirize defeat ngo mu tax park akacebeza inabantu habwe shonga twina bameye binja barabiraho ko kacebeze nijya turuhwire kacebeze atuyambire bintu ejya tumutwara mu yadi abantu tibacitwara mu motoka bwabo na za watermelon mu yadi tibacitwara za nanasi zabo mu yadi okay kubera nibajye ngutine byakozire
konkito ina bakumanya echabo mwanyogo echabo mu mwanya kuruga kasheshe nitutera karuka kachebezo kachiba kinji kijura kaba abantu bakanya batambe binde bishani batutabura tutifuruka twazandi twatera kachebezo wita karukurunji bagaruka batutabura hata amuhere shezi zabashayi 10 tutwakatire kagirachi karuru twatera raine nabo ko zabaraine mushanju nabwo gani baleta bayayi bo mu kisenyi bine abenjayi batera batezi bo buruba igendera bagenda ebyo nebigambo byo turiyo mu taxi park ko mwanyogo na rema faces ezindi stars muna zimwe waswa wargo mu taxi park ahansi nozo mu bus park echo kumanisa abantu ababunu bo bamwaswa nkimwe mu bus park akarumwa akareba muta akubandi kumanya amazina mayeta waswa kuri gitombo bus park kuruga tuza bizaru ya kutera karuru wena tera taxi package taxi package mu abantu rukumi nibo bateze bakarumba bani yo mutisero eji kutatwa zo mu line kutera karuru yaruga yabarwa madarasati abamwe barwo ko haso mu kisenyi biza batugitamu hata abantu bari takavuyo batakakubiyamu umulayini gwiyo toriyo wa hatkubaye ka gati abantu basaraho okugira ngo akaruru azakavuyo batirati ya gasi akavuyo kabakinji taxi chairman wa taxi park yayimereza karuru yajangwa haburere tuyetegerezane tukirizane akaruru tugireki tukatere twayikirizana umutara kuko ariyo muri register abeno yatera karuru mwana babari yabiji bona batire register ya ncece na rebe ogwe ni wasogwe mwino bujuza kuba nenzaro yo muno mwanyogo etari nekora ine kwaka enshonga nakaruru twino mwanyogo amazina gawe na neshonga amazina ndabeni twedeusi kandi ninkora na akachiko ka RC1 ya Mutseru kandi nanye nandiyo mwababize kutera karuru ninga shaba bakakurire akaruru okutandika burijo katwireni kateganisaha ko kakeriza karenga ekizibu echaretwa side emwe no kweshanga twabasa kutamburira aha side ya fayiro yito iturukozesa ninga shi register obuzibu no bwabanza kutandikira kuba twayishanga nti haro candidate omwayisimbire yakwasire fayira kagitwara kajoche samu akahereza abantu amazina nicyo cyabanza kutabura itwe nkaba ababembeze babo twantu bamanya abantu abitu abo turenterana bakaruru omuntu shanga no manya ngo no akakoba akuja ngo no mutuze wa Mutisero ebyo bimwe byasinga kuteganisa nkito bebembeze abahansi ntubantu gambira abamwe abayiguru bareka kuteganisa karuba besimbire bagume bakoma cyabo ebyo nebigambo byomo ombebe misatu gamba karuraka bwachi gambacho ogunumwebembesa alengora LC1 nyenda twijiraho misho tonje gamba na security akwa tontu gamba security chiriyo briefing na nabakazi nabo tugamba nabo konkanye ndatu bantu gambe na security akwa twineo nindaba twine RCC Mbarara City North Nwe Robert Kanusi twine deputy weye nawe ariyo mwanyogu twine DPC nawe ariyo mwanyogu twine OC station Joseph Okorede nawe ariyo mwanyogu twine mbone ashonga ya security bona bari omwanyo bari no batunga ba briefing buke numutuko njagamba na obo tukwire nabo kubatunga ka brief kantunge omcharogu atugambira amazina je na chekwe na kutugambira mama amazina gauni amazina ninye birungiro zetinjo wa Mutisero konka abantu abukatebezi ya shomba tukumanya neiba kurugati bo musereji tibo musereji tukabarebaga no kubareba okay iwe wiza shazinga ine chichware yani jashaye mwene chweka nibwe na ikomu okay katunge ba RCC bonje kutugamana mnonga ka decision akwa wareba levino asa kutereza kawaideje wapo wareba committee uruchiko rwaho naho rwashitamejesha basa kutugamba Robert Kanusu to live at TV West to live ku TV West. Yes, I talk once and we talk because what you are making is official communication. Okay. Enga NBS narwande istongo chama just briefly tugamba na mgo muri bwa TV West nece cyaba kandi twirira na nabinchi kwiza in Uganda English tkosorgana mgo mutu na runyankori. Okay, what we have olwalero luno lubadde lunaku lwa kulonda tiro ezayo z'abantu mwenna omuvuddeyo ne mugenda ne mulonda at various polling stations in Mbarara City. Naye tufunyemu obutali butebenkevu mu kaseera kano era sa okulonda mu polling stations zino zengenda okusoma wansi tukuyimiriza
tukonsultinge bulungi tufune exercise olunaku olulala as will be guided. Kihindi cell abalondera ku global polling station balonze ebifo ebirala naye ne batalonda ekya meya. Kati tusobola kulonda mu kaseera kano tukiyimiriza soke tuddeyo nga security n'abalondesa aba NRM soke tukanye bulungi tujja kubategeeza engeri gye tugenda okufuna okulonda mu kitundu ekyo. Waliwo Karemba Nyamitobora cell, Kirembe Nyamitobora cell abalondera ku Uganda Matters Church naye okulonda tukiyimiriza tujja tukonsultinga era tujja kubaddira ku ngeri gye tunaafuna okulonda mu bitundu ebyo. Ekitundu ekirala kyekirondera wano mu tax park kyebayita multi-cell okulonda tukiyimiriza kubanga tulaba akavuyo kangi okulonda kuluddewo kati n'abalonze mu bitundu ebirala byonna bayingidde mu paaka kubanga wano we bakolera okujja okutabangula abalonzi abalondera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. So tukiyimiriza tujja kubategeeza enonda endala bwegenda okubeera buli muntu alonde exercise ya NRM etambule bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ogwe ne RCC Wambara City North Robert Kanusu enshoga nuko yagamba polling stations ishatu. Polling stations ishatu zakingwa. Ebukira ali no kwano bitungu mahore gitu agacyenchire bitu bo baza kutera ryari oburu bitu bo babanza yaza kubeta ejo nyoshonga. Obutukwija abururo bwakingwa harimo babwatiro kandi atwatunga Byansi Muhammad nomwe omba kansala ababesi imbere omwanyo ukatumwakira nayo atugambere ako yabaro akuro kurangirogwe kandi nintegateko kurya byagamba obururu haro atatiro Byansi Muhammad live TV West enshonga ne ekyo kubanza cyabyona tax park yacherwa kufutera hatkubaza garka police n'amaheko biza bayenda ba organizing bagarke batere obwo polling stations ezindi zone zaherize zona zairundana ezanyakayozo ezabyafura bona biza twaje nti apana akarura kakine kwemerezebwa abakisenyi bona abantu biza twaje akarura kemerere tubase kurinda haze hizoberindi akwo no barwana ecyakire munongo kuntangaza bantu benda kutera ba registra bona abandi andi kusoborera nko muntu yesimbire bantera tiya gaso mmisho konkecho natine nsonga nacho akwo akaruni ko kari konka nyenda kubahamiza akaruka tax park kakweka tine nsonga konka abantu batamu interest zabo na munonga wenye simbire nawe yareta ebirore kuganya kayozo kubireta kubiteka kucyankanisa tax park ni nkiriza na nebyagambwa bakemereza tinyine buzibu nacho. Okay. Ogwe no mwami Byansi Muhammad mwami Byansi Muhammad no muri ababesimbere kandi ogu Byansi Muhammad yasimbe no mwami Kasobe Karsian we speaker Wambara City enshonga ne akaruru iwe akaruru bakashazamo esiteka teko cyawe nyakarure cyatuma bari kashazamu you know esiteka teko cyawe abo banyimo kashazamu je abganyuma yo kashazamu nyo naye bakareka bakatere rindi izuba konka ezere za street kid nizo zatuma byo nabikubaho egare nchochi egare nere naba yayiberunda nere mbwenu enshonga nakarwe yuoria ensonga ni nyingi munonga songa kubanza number 1 itwenkaho mu tax park ekitinga kigamba tinga kamera tina nyowenkanye debena batufuge batukose kibatuchitakwenda debena batujeme kitakwenda itwenkito ito turi abana ha tuba hansi turi abana baha ati miturankai yobo mpaka zoto mpaka zinga mama chama anaenda kumareta deye babeni bo babonera nuwe muresire nensonga chamani nuwe mukama wa seru nuwe mukuru wa security nuwasisire nakarura enshonga nakarura brown kumayo mbini kaneza ni kureba mukarura ensonga nebenda batusharremo kandi tukwenda ngo batusharremo ito tukwenda nicyo tukumanya nikana tutandisa orufuno bugenyi tutandisa orufuno bugenyi erizoba turi mu rufumo muri turiyo mu bugenyi bwitu bwa Kakebezi batureke tutera akaruru kitu itoko baratusinge tuntza kwicereza konke yo ngo oriyo wa mutseru ahana amara habirne emyaka habirne bati ko mawuktera ninterera aha ninkorra kandi akaruru no kare twarwo mukasheshe nateze sha tukarinzire ito turinzira akaruru aketara side mirror enshonga nakaruru gatonje kwikomba abantu batari muna omwanyogu ebyo kwerinda byo biruho abajwire bizwaro batajwire bizwaro bona bari omu taxi park enshonga ne akaruru aka twine
twine obururu bw'abantu emiringo eshatu twine bwa city councillors twine bwa main councillors twine n'abamwezi konka cyashangwa ngo akaruru na mnonga ka level area yahiguru ya White House ngo kugeta na mnonga bambara city ko kakiremirwe okuterwa abweshonga stars muna zimukanga room studio obo tukwire myanya itari yemwe nemwe omuri muti cells na mnonga eshatu zo zakinywa kucenga baskinga tarokutera karuru ebiraruge muntu kuza polling station na atale center bomba kutunga ebikukira ariye tumanye bitbo abataterera izoba baza kubakorera ki bona bo kuja kutera ryari abo TV West nasigansenye mo Gideon aho murembo rwambara. Wow. wow. Iki nikitangaza koka of course tureba ngo bimo muri yebi n'ebintu bitubere twarebe inzumu mushongeze bezirimo uburoro bwatirwe enyimaho ubutwarugiremo haru akanuru ahwire wabanyishenjero aje sugarukiramo okurugerera ahari emergency security meeting yashitama umutaxi park no kugira ngo bahinguza ngo okutera karuru na nebi yakwasa kwa byarugamu na munonga habwe intebe yo bwa meya polling station zinaza kugambera bakwemereza eiba kweta chindi abona bakuterera ahari global ishomero ya global aho basharamu ibyo babyemereza abo kubembera yabakiza amani. The same goes for Chirembe aho nka hari Nyamitiyobora Kelizia naho basharamu babyemereza. Then tax park niyo mutisel inshonga zabanyuje munonga abo kwanureba it appears abarumu abashimye kwani batera karuru tubo barumu bona fide members benyini bakashabamu no shatbo bashangwa batera karuru hayishanga harimo abandi abantu abargomu za sales zindi which is most likely because ababo akarura kabo bambaza katera bwanyuma so bari kubaheza abakuba nashobero bajya nkaruna n'abanyakajo abaganyakajo ubona bije kutera akaruru okatera omuri mutisero liwa kweta tax park. So as we speak right now basharamu babasa kubona babusa spending anashima bwemereza obururu obwemyanyejo obotugumize mutu kutegereza ekije kurara cyagamba. For now reka tuze omuri shema nangwana na bushenyi okwitegereza nayokwe byemereye bita abokuba nayokwe hatwire harimo ibintu bije mununga okurura emiguha shema tabachira kurugamba kuri they are always in the news. So ntwenda kumanya we very interested okumanya oku akaruru kabo barene bakatwara kandi na yagitoho mnyani wanje Michael atwachire ori munyamakuru wetu abo cyanga echashema Michael atwachire oyemerire nkahi kandi akaruru wakarebota okwahori. Right now nimerire murikabo head division batishema municipality. So far burgona municipality yeye konke twemerire turyatare senta ibari yumba baro bururu bwabameya agashema municipality. And currently Nakarisa Rukia hamuna na Moses Bishweko no bakiri umukatare abo kuba babekindira abantu bashatu nko nje wakshatu robe yashobuye so babiri no bakiri robe bembiye and of course those are provisional results. Konka tatunia kanda karuta karhochi akaba chairman CRP5 aha hisindire abantu bana ukana ho bazuru bahizwe kushobora so hati tugerizo zararangiye agati ya mfundane Edgar amena na Jemima hano turachata CRP5 asaka ruruta tsaiti munonga tino kumanywa singire urwamuna rima abarogeye na district center aho security yonka ine kandi tunumwa sho ngire onka security nergumane leta declaration forms ne teka mune gatanya yakire zindi so nyembere byo murishimwe bati aho twemerire ndako kumanyita wuni itemerire kugira ngo municipality aro abantu bingi abarindi bize dora batebendera aba shema municipality ntandeya nutebe yaba nubameye twirimo Abel Kahara kandi hati abira tabutukire pesi Michael reka nkubuzeho abo kuba twagambireho enyemaho aha radio wanshobora ngo tanapu nasha abantu okutera karuru bari bace eco hino ucaye kahinduka abantu bakeyongera interest y'abantu kareba ngo yaza mungu abantu nibenda batera karuraka mbwe nabakatera baba bingi ninga baguma bari bace nko kwabo bangambire enyemaho abantu baguma bari bace bongeraho kugira ngo
wageragera mutara atiruka jo babemba rondo ba MP ayongeraho kace na mwango muri shema municipality azoka increase kitchena itagura 25 kace mu ngasiru kana pya gumurinke konga niho amamanzi gashema municipality niho speaker gashema municipality niho deputy speaker gashema municipality n'abantu bingi to babatagamba nabo nawo kavuze bagambira karoro kaje yeah no basako bamburiza it's okay no basako bamburiza give me that interview I would be so interested niho speaker washema municipality na mutwe Steven Katurumunda Steven Katurumunda ni kirizo aturi mu karoro kashema municipality na akareba shema municipality kwija n'umwana we tuvuga so Steven bazo shobora yaba abareza TV wese kwari bakaruru ka municipality na kapira mita ikibuka yinduka mwadireva nkahi na society agaruka so municipality tawaganda ko nyine experience mana kugira ngo abantu icyo kubanza twakatira ki ari umuntu wene ukasongo bamwe icya kabiri no kugira ngo itwe abakwiremo system na municipality inaheri gire na nahiyashika naheri kuza icyabantu bakurira no abantu bihereka tweke mu amani na namasiko na n'ubunani zubundi yarayebe tutemeya aho kwa bina burana meya kandi agire hoje atiniki naro cyitwabuteraje kandi chargiro mu kintu cyarapenda umbafaje na retare bakaruru ka municipality kaza mu evangelist baza babiri abadezire bakarabo mu municipality n'abacurumu atirisi kwareba muri ba supporters indenda kurwana rubu nanda kurwana wowe imani bishikana bitwareba mu barjoro mu municipality kareba ceze mu murtabwo hebazamba ati amurkaru municipality aybatse ngatsimo abantu abari kancheto mudenayo abatakikiri obiyo bahwire abare wesimbere umumurwe agira umushemano yatunga intebe mukamatiri ubwo gumemba wa parliamentary yaha nawe yatunga frase onka abantu abakiri kwenda mushema municipality gumo mu kuryana badumira mu cyo kureka azifu oriya kiriya nambwe bakatereje igano baromumere ikipinda chakane oreba aba side B baryega naba side A barya and then nakarisa ashimye kuba yana karya abo kuba side A bari munonga ogeni speaker kandi kinona deputy speaker abdashi na municipality Justin Komuzuna turi mu karuru tashi na municipality na mwebembezi first of all the speaker aho tuganje aho kurugitendere anone mtawikavu homo hahe na kuya biro karuru akarebuta general aho bare umamaiko ikina komisiyo kuba batanga kumazina yari akangite bisoba kabonera kajoringaniza kaza muntaro kagira mushonga abantu bakatera ari kugandara mayiko wana gambo mbataje nzingayo hagira isorero kandi nziza no kusima mayiko abantu bashima bamanyire bakunyushana ubw'amadini kwiga ikisha mayiko wana rambu umwana w'umusalamu kazi muwaye bembire mpere yasha mu municipality yari noreba ngo ishinzwe amadini kwishika ikire ngiye kutana mbere ya parliament uware sirogo mutsinge bwo kwiruka bishitse dini na revocation tukusima wabare munonga kandi nempamya ngo kwiyo byazo mu ntebe nto kumubukozire tunaiza kuyagaya thank you so much abo nibo ba members atwakwineho muri municipality yes ntaka kwere kwiruka genda umuri ubushenyi yo hina agwahuriza amakuru agari yo hine kure yo wakwezerwa murebe amanye atakuvura nabanza nakabarinda na bushenyi na bushenyi yeah na bushenyi already bo bafunire fraga bera na munga bwatarura kacha na nego tifayi otyo umunyamakuru press patreza yabasinzi sobururu buke provision of result already izasho biruza kandi na social media asinzi sobururu n'cyane okubara kwa hendire ninga kugenda misho
Orode bo bahiza karaba bushenya abo kwashamushanje baba kozere ibintu byabo. And for example ina kabaringa umurumuro. Umurumuro sabuka unti ina kabaringa. Yeah. Ya jombururu kunina. Then opening to ya yuri kuna bishatu. 13? Yes. That was really heavy. Arhumur kabumwe. Yeah. Shangumur humuro. Dagota burundira. Opening key and utaruna tam. Umur kabona. Yes. And first by a dumburin. Opponent were you going to wait to her? Not to have them okay. Waba isindo na press patera zenu na nakuli atira chairman wala na nakura da gruta bishenyi. Okay. Up to now no chairman kuntadira yumize nomero mo just kuganga inde antelevia ya ile kitai. Michael bishenyi generale rero kabata station. Michael waza kwinjiriza mbe nkure kwire ogaruko gendoze kugira ganda guwatushakira kandi no kucencura enshonga yiwakubasa kuba amakuru agwakubasa kuba waturundanira uko. But thank you so much for your time. Thank you so much. Yes. Nuwogwe Michael Twachiri omunyamakuru witu okuruja kimwe mu district muri Shema kandi nagwe yabanageza no kwetegereza okureba muri Bushenyi where surprisingly boy byabo no shabya agenda je apparently omunyamakuru go bakweta Prosper he seems to be leading of course there is ibaru kweta official communication kugirangira then tukamanye ibintu okuberase kubane bitambara no sha incumbent byajana bimuremerera mukache koka tuzakuba tutunga that official communication eje chiri TV West twaza kumara kache tukine bindi byinji mnonga as we continue to try and scan different areas okubagambira emyanya ejo kwebemberi ekweyemerire ombikwatire nebyo kuteza akaruru ntugaruko takaruka Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi reko zururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe n'amakuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa ha Radio West omanyiso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatkwatira Radio West aho rihona Mbarara igana katonye zibiri Kabare 94 katonye zishatu Masaka igana mukaga katonye zimukaga Kampala 95 akatonye zibiri Fort Poto 91 akatonye not Radio West gamba brana no avonu gomani obo Radio West ekwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere. Hello, it's your girl Simba GK aka the one, and of course nijahani ya kuveta ebirabe na mukaga byokwezo kwenyini orwa mukago turyakacheka stadium omutini hiro merankongere myono wanje takabura okutahamuna mutwaro gwonka orachere afuna kamere orachererwe tunyumirwa muziki abeshongozi nibingi just stand up I'll be there or be nowhere. Ebirabira mukaga byo kwa mushanzoku omucyayika cyeka Mbarara City otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani bishagikirwe. Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe icyonco cy'amagara agatwire
buri Sunday eshatu z'akasheshe aha program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo buri mwaka mwana no avona gomani obo radio wese kwe mu myaka 2006 ombuhereza tukutebekarisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere muri burunjo banga muri bubi turi burunja bakazi batubye muri reje ninga marire kubi shukrani msidio kwa msantebiro abuna mukagenza kwa ndio mchayi kacheka omchini hiro mira nkongere okutamugirya guri mutoro kumegonka mwije mwena tutere vibes on vibes. You know what it is? Bim! Yekire hiro nakongere abuna mukaga opejo ko kwa mushanju otaferwa tongo Tigana abeshonga ziringi abeshonga zari omukiri hiro entongo ziryaho entongo kumene abiri na mukaga entongo abiri na mukaga abeshonga abiri na mukaga otaferwa chini hiro bimira kongere no kumira wacha izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe igana katonyesibire Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko sorurimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe n'amakuru music nungi ubuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijorangisa ha Radio West umaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonyesibire kabare 9 katonyesishatu Masaka igana mukaga katonyesimukaga Kampala 95 akatonyesibiri Fort Poto 91 akatonyesnot Radio West gamba mpre twegiteho aha programu yareba hindijire ahitoro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mani in expectations ezinabenye mukana abana ekeri yo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga Natubantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda Ituntu twatugamba urungereza mazima Excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. Yabare mnonga otiria TV West Nehinda who turion tukereza a 360 coverage of the whole nation na nemyanye tari mwenemwe okugambira okwakaruru kebembi kemerire obwe hansi kimenecho enaremba rakunda barabakwatire bedera umuriza government zibyanga zo kweta local governments hamwe na mwana n'umundembo barukunda ba mayors Gideon Senyemo is on standby tabaruka yo kuri aho wabori side za mutitwa rebe ibintu nibinje byabireyo and from what they told us kurujira communication ya twebwa RCC omwami kanusu twashaka ngo emyanya erimu mutisel okutera karuro kwe bakwemereza chihindi abono bo bakutera global kirembe akuteranya mitiyobora ubona bwayemerera hato emerire nkai. And what can you tell us? What are the developments there kwa hiyo guy? Well, nonga Bob guys nko kwachigamba mazina Nsenyomo Gideon na indigamba twaruga Mutiselo Taxi Park omwanya ogunyemerire nkai ndi omrimandera okurga amahurre agaria okurga mukasheshe no kwisezesha aro obururu obutakatirwe nobo bururu bwashimikwana butero okutanuka sha mukaga
tinkwena ngambe bingi nyina tugambe na n'abantu baburije bonje kutugamba okurga kasheshe akaruru bakashanga kata abaki batakatire mama okutorekeza cyane ijo tugambire amazina gawe uko kurga kasheshe amazina ganje ne banyeta asingwire Benedict Kakuma kurgo mukasheshe kurgo mukasheshe twaba turyaha turya karuru ka NRM ko kana abanyiro mukazi bakweta natamba dorini haza abantu nabagamba ngo mukazi bamweta natamba akarukaterwa akarukaterwa akaba kansara babodi mbweni natamba dorini yasinga Salima then ku achakura tawo neki ati yonza kutera karuru kaba division mayors then nabwecho ekindi kwenda kubagambira ni kimwe akaruru katambura je kandi dori baba cyako buruno bwo mirungeshe bwo mirundesha twasya akazi tino baba shija tino baba mayor division na asitore ngo bahiguru oburo mutakatire nubwo buha twasigaza kaba kansara aba site then twasigaza aba mayor division twasigaza na ba mayor ba site yona omurembo wa TVS ebyo nibyo bigambe byo muntogwe enshonga ne akaruru eze sazo kuika enshonga izonga mbere na register kuba akaruru chechi bade wati bade simanyi nti na register kuba akaruru shobore kine cyaba tankana amazina gawe tugamene chechabo nze mbade manyi abakuba akaruru be bano ba agent n'abantu babiryo naye ne register kuba akaruru akikoza atya yagambye naye bamubale kine chansu sebo bateyo nabugambye abantu tugambe amazina soko direbo eshonga yanje netira dorine atugamba kurga kasheshe shongerieta eshonga bururu bwagenda jetara kwe kwasangu batu atera Salima twatweyo bururu kandi rasta kamkwati andi oburu bwamandira bukabe burike koke cya cyaretwaho cyabace yamanizo museru zinuya ne start mwe nazimo mulimbara mbarya sente za bakandetsi cyana kirengana icyo kwa tubutera shahemwe shayibiri icyo twarwa shayibiri icyo twarwa shayibiri abwo icyo ngito batuse ba mandera twine kinga chamani abwo abacamani tubino muri mulimbaro enshonga nakaruru owe abe ebinabigamba by'abatura umurebi wa TV West omwanyogu turiyo tureba abarizo businje nabo bayitiro omwanyogu mbarizo businje byo tugambaho ba arasisa babarukuriya nabo twabasa kubashanga omwanyogu konja kushoborera na mnoga chaka ogu no murisi ba RDC kan wasa takushanga omwanyogu ebigambo bibiri bishaza kwata twino muri tiserate tukurebo enshonga neha wonte wali tambo baruddemu okulonda nga bakyatereza mu nkalala bulungi bamaliriza kati bagenda kusooka balonde ba agents basigale ne results ze bafunye buli candidate tugaze ba agents boka abantu bagende bakole emirimu mu city bagenda kulonda kalulu ki kusawa zino bagenda kulonda kati akalulu ka mayor tuza ku kalulu ki tugenda kulonda ba mayors and councillors bamalize mulundi gumu sawa tezigenze esawa tuli mu budde sebo bwebo time yeyo esa ogeno asisa wambara Robert Kanusa ali na rebu Robert tayo mune abakazi bawira twasigaza basiza otuzakarukanya kanisa mnonga kanisa nyewe okutukusana kayitu mazima tugiye kutera bururu bwa government omutisi n'abashomana bakuvuze myaka enshonga nakaruru ogwo mutani mureba we ariya emerire enshomu kureba tugamba enshonga yakaruru n'omwanyogo enshoga yakaruru akaruru kamandana mukareba nikende mukaya chikwana waine nko waika registra wari chairman bakwatera buku batereze mutabani wawe arahabinja kwenda kushoma yero buku akubana no manyabantu kano no manyabantu abozirwe nabo akuba harabo kubana kumunoma abo kushoma boku karabumwe nibo kwaje tata wawe batakwajira ndicho muntu wesimbire nawe enshonga ya yero buku muchakarse no manyabantu abakutura muchanga cyawe na nabo kugira na nabo kutera akaruru ka register na kweshengereza enshonga nakaruru akatonje twiriro kutwatira abantu batari munabo kurebe enshonga kwati nakaruru nyenda tukane na register na mnonga abo ashimukubana bateza akaruru akwatinga mtu twatungana na chairman wa boda boda omwami twatungana n'umwami wa boda boda na kutugambira omwanya ogutwine mba RCC babe twine pore abwa RCC twine security operatives baje banja kureba ngo bashigaze ebyo kureba akamera no kureba ngo security yanza kutebeka nsabanta aba okuja security akaruru nikija kuterwa konga karaterwe katerwa kata echo abanzo businye cyo bari bageza gukora okureba ngo akaruru akakatero musinye bamwe bashamu kwejiro muri no kureba ngo akaruru aka katero
obagizibo rugendo misho eshonga ya karuru arasizo bakarusi nawe ari nakosa kandi tureba hari hansi wakame tubasa kuterezayo ejo ni UPDF rero negenda kureba nibahashe mu kubantu bahaba rino bareto buremezo mwanyogu mwabipora turambure ebigambo bibiri bishatu live TV West kurga kasheshe ibintu bemerera bitorga kasheshe twasibo mu Karuru sofa omukaka wa division series ibiri za mafutezwa seri ya Kirembe ya Mutsere konkati tugeze kutera seri ya Mandela Senyi kandi twageze kurengwa abantu bagendero mu line twashoma line izina final tazakatezi kakene bizubingi konkamkama yatwaza twakahangura tazakatezi ishati za hwayo konkati nizo saza twata abugira ngo abazakavuyo kama kuje twakakote ininga tazakatezi yes yena kusema nomanyita ito officer wa RCC into monitoring konka police yeri in charge amana ile commission wa yaina remu okay for us is wazireba kandi ogweni omwami Gideon maybe kunda basireza kugero kunamagaruza ntugiro kutwaganaganira ahashongezi kuka warebe shayi za indugambere ibitujyo majingo ga shayi 10 actually nabada chikanki 15 it's a quarter to the top of the hour a quarter to 5 pm nabada chi 15 zikaba shayi 10 mwezi mwebazi akaruru kakatiru hati noyebuza abo kutera nureba bakiri binji nibaza kwa batire babazire umudacikeza burayo zitakabire shayi 12 akaruru kaza kuba kicuro I'm telling you umyanya itari mwenemwe okweto ngwita nkoku kwaguma kurumu but specifically akaruru kakambarira na imyanya itari mwenemwe twaguma ntureba imyanya itari kushana turukura mo kweto ngwita kutaruko miringo kuriko miringo itari mwenemwe abandi abuya yakoretireho ubone ko kwasaba no watwe gitaho no kugira ngo yaruga Gideon sanyuma yaba yaruga umucange cha Mutisel ejo niyo mu tax park hubasharamu okutera karuro ko bakabasa kono bakiwemereza abo mu Chindi Sel abone baterera hari global n'abantaye bwa yes nabo okutera karuro bakwemereza abakutera muri Chilembe Sel abo abantu bacakatera ho arinya mitiyobora nako bakemereza abo kugira ngo security ya overwhelmed na nabantaba batebekanisa karuraka ebintu byabakiza mu amani now turi Mandela bajangu enshongeza yozo thine okushobana kwazamu so hati yababitebekanisa hati baza kutera karurako of course we will be keenly following okumanyisa orarabe munoha kandi nabundi omumyanya ndije taje mwenemwe results zatandika kugenda nizija okumanya candidate wawe okuyakora omu district zitarukushana omuringo nkogo harumya nwanje unaningamba nawe n'umunyamakuru witu abamwita mbisibwe Nelson ari muri side za Ruchiga no yagira ngo ko kintu cyataba abantu akaruru mu kubanza bashankaba bari bace kuba maraba akejumberamo okurebeka ngo akaruru ko wabo nako kabasa kubana katerwa umuringo ogurugwe kandi abantu abinji bagire ari za tally centers ngashimyanya yo kubarraho bururu no manyo ecabiriho umubururo bwahwire no kugira ngo tally centers aho tukarebaho very many things ebyabire bitashoborokire hine nango kabona arebira baza kuranjirogu bamara baranjuriya mbona aba bintu binje byaye bitashoborokire umune wuri nkogwe bya rugiro ho ngukuna nagambire bamwe omubabene batezo burure especially ba registrars in the registrars ababene ba journalists bokuteza karuru mu district sezo abamu kwendera bakwasirwe the allegations of bribery ningashi okutemereze okutamwe mpiha okurebeka ngo basa kwana barabyeho abantu so ezeshonganizo tukugezeho okuganiraho na no kuhereza okureba okukintu kugenda misho by the way no basa kutweze teka yawe za page ya TV sonane hinda like our page and then ostere ho teka yawe na nakaroko no kareba na mnongo mchange cho wanyu will be so eager to listen from you and hear from you okumanya uko wanyu akaruro kemerire kana neshonga okuziyona zigenda omumisho side za kakumero nayo akaruro kana kagendo misho kari hagati ya Senkusu Joseph Sentai hamwe ari kwitora na Chamanya Moses Bukia John Bosco Atwoki Chabomwe Obed hamwe na Nasema
Komanda Gerald Apuri akakaruru nako tuza kuba tukakugambira okukarije kuba nakatambura then twatwagambira ari Fort Portal City konkariyo district ya Bunyangabu muri Bunyangabu akaruka kari hagati ya Charigonza John ayisimbera na Nyemera Francis hamwe na Musinguzi Peter abona uko bayone bariturana umuringo ogwe okurebeka ngo akaruru kabo kabasa kubana kagenda omumisho side za bundi bujo hariyo tibemanya more yo ayisimbera na Musana John Ronald Baguma Hassan Masereka Zack Franklin hamwe na Tibakunerwa Robert akarura ko nayo tiyo tugize kureba uko ebintu biyone bigenda omumisho tucyo twenda kutunga yo some other reporters ningashi abandi ba reporters bitu batari bamwe na bamwe abari omumyanya etari kushana abayone barebuza akaruraka okumanya kemerire kata kandi na nibyasiba omuri za district zawe akano bone mani Christian ngo utakafira makora gacenjwira abo kuba ebiri kuba nibicirari yebi ntwatubiye no makora gacenjwire we go in depth ningashi tuza omunda tucentura tufika hanshonga tumanya ekikubasa kuba cyarugeraho ubuzibu akaruru kuterwa ningashika kabara kuterwa mu muringo gurugo omuri district eyantungamo akaruru nakushoborire nayo kakayo kagendo misho kandi nagamba hona na Dickson ni manager wetu wa TV West yashobora akaruru kayo it's very tight kachire very tight ningashika kigumire na mnonga income takugeza okurebeka ngo yashorera ekisanje kindi okuba akiri omuntebe konka ibintu bya bitamwanguhire kana nomwe simbero nawe kugira ngo yakarire so bicangwi bicumugumire nawe so abesimbere Dr. Mwesi Samuel ayisimbere na Kabeho John Mpiriro Naboth hamwe na incumbent ngashi otwireho niwe mucunguzi Samuel Rachigoba Sarongo abono bobesimbere ahantebejo yakanyeho kacamizi rero amarangaruke nkoreterana nabandi ba reporter okurugumye tadiye mwenemwe cyogomeza mukwetageza kureba oku obururugwe meriro mu district instruction mwaka mwana no avon gomani obo radio wese kwe mu myaka 2026 ombuhereza tukutebekarisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere. Hello, it's your girl Simba GK aka the one and of course nije hano yakubeta ebirabyo na mukaga byokwezo kwenyini orwa mukagoro turyakacheka stadium omtunihiro merankongere mnyano wanje takabura okutahamuna mutwaro gwonka orachere afuna kamere orachererwe tunyumirwa muziki abeshongozi nibingi just stand up I'll be there or be nowhere. Ebirabyo mukaga byo kwa mushanzoku omucyayika cheka Mbara City otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani bishagikirwe. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko izuwa nimere nangwa muzi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano ninkwa bataka mu nkwaza amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tingakikora gasha kuyitenda amakaga ngendoranda love you, sweetheart. Shobangiriwe, I love you.
Very well, yabere mnonga okutwegitaho hano ya TV West kora bene bwo wija tucyo tugumizamo na updates ningashi okwisyaho ebyaba omumyanya etari kushana ebyakaruru kandi aho ire go twareba omwami Gideon Senyomo wa side za Mandela aho baba batakatira karuru agamajingo ngo bayeno baza kurebeka ngo basotinga bateza karuru na nisho myanya etari yemwe nimwe kandi akaruru baka suspendinga abantu okuzo mu byange ibyo kandi akabachiza amani kureka bwizi bwereji niyo district yambarra nayo twabatwine yo omushachi witu wamakuru Evans Taremwa wabanagezeho kureba okwetegereza no kuforowinga karuraka okureba ukabasa kuba kabana katambura ntuza kwa tuganira nawe omajiko gatari gahari kwara birode ninja kuchimanya but meantime ninkushya kutukurugaha ntuza kumuraho kace then harisha emwe ntuza kwa turi Tale Center cyamasa ngo no za results zone ningashi ebyaruga omu aho batero bururu amatero go bururu gatarga muna gamwe results bakora bemo za DR forms baza kuzohereza kuriya aha Tale Center rero batandika that long and tedious process yo kurabara karuru kutabiratinga kuruje munonga okumanya warabahonoha wakwata ebendera so nagitoho omwami Taremwa Evans n'umunyamakuru witu ari ku side za Bwizibwera gomena turebera district yambara oyemerire nkahitaremwa Evans kandi eshonganiziha ezuwarebe zwakwenzere ngomurebe wa TV Stamanye. Yes, Bob Brad. Eshahidi wabari Bob Brad eshahidi yemerire omuzubindi ya police station ya Zindi twafibizo bari mketorora Mbarara district twabantu gamba Mbarara district abarukire bati district ntobantu gamba Kashari Mpango ni kashara y'amashuma na kashara y'amatenda so twaje torora yona konka obururu ahagati ya council of the district hamwe n'abarakwa president ya NRM bwa intebe ya kandana Mbarara district ahamwe cyuka bwagenda je konke mu cyuka byagenda kubi twagenda twaza a police station ya Kaziga umurutsuro abahagize bateka amunigo abagumene batezo buruni ngaki registra ngo tubakwenda ngo bagashome omukitabo cya Yerobu ngabo kuba bone bimanya kandi nibandanya n'abana babo ubone no need yo kushoma amazina mu registra babigesha basharamu kurinda bagize miniteka kugira ngo waza tuzo mukaguha kuzo muntu mara yinoshemere kubanza washo n'izina iyo konka babatsinda mani icyari therapeutic station zo mu muri Mbarara erne yakavuga hamwe na arwe mondo mu rubuciro zateraho bobizi batashomeye mu registra so abantu bayitonditwa kandi kutwaganiraho nanagumye nateza karuru nawe yagira ngo nawe nzi yatugambira yagira ngo abantu bamwe babamanya twareba abantu bamwe bari kubatonganisa kugira ngo nuco bamanyirire abenshi zo bere nenda kuri ite kitabo kandi burizo batura bapakirire ejo cyaba kiryaba abantu bona bembaje zombi bona ababesi imbere hamwe nabo bona bambicirizana ninga ahantu habaro campemwe erikwe nawe cyo benshi akorwa erije tari kucenda campemwe ya side ya ayigino ko radire yo niyo kumira penda akuba n'ubwabwe bari nkabinje nabo bagumye batakwenda mu distraction amazina gaba gukunda twera kabiri then campaign area ya Adidas Tabaro of course majority of the minority barasinga mantine kiragamba icyagenesereza mu distraction wa sale yateza karuri bafashomere mazina mu register twagumza moto tururundi cyekatari umwe na mu twashikaho Bwizibwera twaza Rindi akaruru Mbarara district board amazina akamwe kagenda je abantu bamwe bagitumbitwa bamwe bakatera mbundu na polisi yashikaho yagira ngo ibyo swanwa kusharamu atabantu bamukinga mani ngo bagumye babashomere batakizire mwe akamwe ko mu rutsiro kagenda je okay oyihireho entebe iyo mukuru w'entebe ya gatanu kandi izindi ntebe zaba councilors aho ho haba harimo na mukwetombuita ninga byo bya smooth bobu zo muri Mbarara district na Kashar Greater akarura kagumye karimo kusikana nakarura kikuronde ntebe ya gatanu konka karura kwa district councilors tikagira 98% tikagira mukora abanamu
konko because hati ngorebe kiziba ichikuba ngo nizo zimpango ke kubanirwa no byatsi nizo bukunanga hati nkayiba kera karuruga tarebere mu bidesta ubukosi cyakwatara nabona narabizakwatara mu cyabatwarana okay nibyo biri omurimba district kandi turiyo tugeze mu katidi west kubisi aho buri kimocona turiyo tuza kare center ndaza kubarra bizera yisaza kandi tungatizi wese tuyireye kubisya buri kimocona ikiri kugenda misho. Just before I let you go, Evans abikwatirine na tana puninga cy'abantu kwejumbera omukutera karuraka wabanogeragernisa na nobururu bwenshumi nche huye nga shabite huire aharu akanobo aba MP akakoka bakarakata Bobzi akaruraka tana pia abantu yabanyinji munonga abantu bagumezine kitotanga vibe nkenga mbaye birezi abantu bagumezine mwete abantu bagumezine jiro mukutera karuru konkasa nanka soke cyabizera ware babantu abatira karura kabira ka women MP kandi tubashanana nakahati yabo kuboko nosanga nanka polling station nke yabizere nk'abantu nkabishatu konka ataba unkiga na atano bonka konka abantu abinje mu byaro abantu bacera polling station zibategereza karuru konka babagisa point kureba ngo mu bayanga kusoma n'amazina amwe bakotondisa kugira ngo tusomere kuba kine abantu abanda babigitamo okitera karuru mchwati na security yabe yemerireta wa hinabu ware babasirikare barukura barabo mucangecho security gumeruguru kandi nananyi kugambira haya abahumurano security yija kuganyuma ya leaders tabarukura abantu tubaza mu religious takushomamu akiza kurebe cyabaho baribenda kumubinga ngo ugenda konka security gumeya kiro yakaningire ndera security muri mbara so far so good je munonga bob gad all right so abakurega TVS kigezo kubishe buri kimwe cyona muguma TVS mutarga Evan Tarima muri mbara district yabare munonga Evan Tarima twakohereza waza atare center nayo noja kono bitwereza Everaruje Evan Tarima they are joining us from Bara district aho obururu nabo byo mugendo misho things that are standing out no kugira ngo abantu abamwe baciza ba registrar Aman baenda batira karuru batarina na mu register omuyero book ngoko abandi barakujeza ensonga zione zigendo misho we keep getting updates stars when azumwe kokati yatwaza kwanza twemereze mukace nito tugire ngo kutuwa refreshing amukace rero sha emwe abazo yenyine tuzakuba turiyaha okugaruka kuhereza ebirabere bigendo misho atale center turi kureba okubyemerire hamwe na echa kubasa koro akurebeka ngo utabaho buvyo na munongo mu process eyo kubara akaruru right now tune program eyo munene series that's coming up abana baba sunsuzi bendo ngo bene baragaramo kandi kwista mutwe ndetse nihiromera kongere come this Saturday ebirabira mukaga mwije twe kurusi yo bururu n'ebindi birike ibyo tukusha kuzemya kabiri na mukaga iyo bohereza wa Radio West. My name is Bobs yekume twatagane arisha emwe obo turi kubara karuru bye bye.